uyindlela uJesu uyindlela ngeqiniso lokuphila uyindlela ubaba uyindlela ngeqiniso lokuphila uyindlela uJesu uyindlela ngeqiniso lokuphila uyindlela ubaba uyindlela ngeqiniso lokuphila uyindlela uJesu uyindlela ngeqiniso lokuphila Kadripak Luveve Makwekwe Durban finest Makwekwe Durban finest Third court Hey Mahatula Third court Hey Mashalela Fela Mashalela kathi sokusegodini la sokusegodini sizwe lokhu limemeza kathi selingamathawutha yini lingamathawutha yini Mashalela Luveve Country Mashalela Country Park kathi libizela ziphi imota la yiziphi imota lezi ezibisela kathi kunini lokho ngikokho kathi selingamathawutha Mashalela ubani Mandevana anyamangala phela kathi liyanda amateksi liwabizela phela lapha ngakathi libizela amateksi Mandevana bese ngiyakile kuqala pha ngufaka isandla Mashalela ucanga ufaka isandla kubusise Mashalela indimi lokho ukukhulumayo lokuselikhuluma egwabalanda luveve zwana Mandevana lamhla isonto ngivukele unkosikazi wami isavalelana endlini siyazithandazela thina kwavela ingilozi enkulu yasikhanyisela uNkulunkulu wathi kwababili mina ngowesithathu akula need ukuthi liye buthana ligcwale ngaphi ethempeleni hayi Mashalela kodwa kwamateksi rank indoda wantu yezo khona lapha kwemthofa lokho ensizwa kubiza ilizwe Amen baba phumula into enjalo phumula old njube alibanjwanga yazi ngizwa kumfikela ukuthi phumula old akula lapha Mashalela akula lapha ngamadimoni la linabanjwa ngomoya wamadimoni ikhuluma ngeluveve kwabalanda luveve kwabalanda ingilozi ikhuluma ngendawo esikuzo izindawo hayi kodwa ngathi likhuluma indimi zabo-windi ilanguage yabo-windi phela Ingilozi zayantshela ukuthi kumele siye Durban finest kathi manje ilanguage lezi ezabo-windi ke selingamathawutha isonto bani nale uyazi inkosi selingamathawutha uJesu wazila 40 days 40 nights wathunyelwa uSathane wathi nxa umuntu kaNkulunkulu ziphosele ngaphi phansi ingilozi kaNkulunkulu zinjani izakugama manje kungena ngaphi wathi ungalimi isilungu uvela ngaphi ungena ngaphi nangu Lucifer waphosela emhlabeni zakuchanga ukhipha amazwi hayi Mashalela hayi asikhuluma iqiniso lingazobela belithandazisa abantu zakuchanga ukhipha amazwi uveve kwabalanda nje ibona uJesu Kristu wabachanga eCaravosa babedele esontweni hayi Mashalela wakhipha omunye indlela akukho lokho into litshela Mandevana silungicela uzwa mina zwisana la lokho uthola besithi kwabalanda november mina ngihlala khona emagwebo phela ngeqiniso ngiyabelikhotisa abantu nawe ngqiniso lokuphila